kitaben kini kengadi udna kana mena kan kizu kengadi wajinde ngadi hibiyo ko ne keswadi ona kendi Allah hidun gini Musa tanji ke kota mire kengana timmo kitaben kinanga anga sumun aha zulqada rasumu bismillah Allah jenga ora tanjige ke timmandi tamuya kenni maniya tannakate koda fatamma miqatu rabbih Musa kamam pakatin timme 40 tannakate awro bega o Musa kamam magati kengana timmani iwa kinnaide kinya haiga timme tikeya ngabari ora tanjige ya kada hina ken tanjige ga timme bo Allah gundal lemago asirin yani anani siren senneni anno kunsu kille makni Allah kenga wa Musa yime ma yigara ke wucenya wurondo kenya wo sumu igra khake attime ke antali ke biren ari kambendisa malika nunti yo wani time sire be sumunu do Musa batti andai sene ara bonondo ya azim anken tan Allah ken timel ngondi na sabu nyanga ke wucenya sumendi mo malika non tara bonondo ya la khalufa sa'im ahabbu inda Allah min rih al-misk law sallallahu ati sumwana timi be go bakara kenga Allah wa munda dinan ta miskinga khalufun yani laqan timi be timi be go bakala kenga khalufun yani sedenga na dalanga mai ga ngamini hadane laqe hadane ni mani kuse me kuse on kon daban kalen yara hada mare men kallon kelti hadane angana dalanga mai yiga mamini hadane kera ke atime mo bakano ye a worni dal laqenga hadi ginda an kambe ndi dengan kinya khalufu kim palle laqe ni me men takabana nyangara di sandedi Allah sallallahu alaihi wasallam aw cha masallihina magari kambe ndisa sun kason takinga sun kason tanantai ngo sumendin tai ta sumendin tai uron tai kiyen tai oga khalufu ngure tit mebe wala kana lakin timma kental allara ma zala jibril ya'muruni bis-siwak hatta khiftu an yudari dana asnani ar-rasul azam Allah sallallahu alaihi jibril magri awin nyamar ni tikamba dise nga Allah fare an kamben disa Allah fare an kamben disa Allah fare an kanda kamba dise la wala waqta wanya har sa ko tina nya ti lagari kanna kamba dise na maka inya la gadurong to kamba dise mardatun lirabb aw Allah dungo ni ko mela Allah fare ni khara kambun disa qur'ana killenye ni laqina Quran harafa sugo bakal laqendi adu makasalle sugo bakal laqendi awrono malika nyugo yara kende directement ana alla kenti mentaliga malika ngono ni gulli ngani ni agulle ngeni ke ngantala da kibra serunni hakare to kamba disendi wurun kamba disen sire to nguntade Allah fa sallallahu alaihi wasallam nagiri wuron ay kamil disana asire ge hantanya su munten da kambe disa na tunguntare Allah fare ma salihina ma ri kambe disa maganda wa itiyatan yugono su munte tan na magan kambe disa di kambari sare kaiga basana kambari sare kai jinga di yitebe ga ndai bo adda gamen na kinyan kannenga malu yenkinye mo mazhabin o ko mazhabin di don an ma katabu ni su aga na diga aw yana gollenga musa hokante nan kambe disatike masu mu da kambe disana walma wuron dikan lala al sahih kambe disay han qoren sharia ni bagan kana bugun kambe disay aw yagal lungondi aw laqen sahandi aw dignan sahandi aw nenen sahandi aw qoron foran sahandi aw hurutun sahandi aw lulan sahandi kambe disay kamil sa mogo nyano kamil sa mogo
ngadi solle nyime ta maganya solle himbe gangila sibiri bane wa maganya ho dar himbe go alla kan paka kan buye gantali amma maganya ho misane ngahane himbe ganta haji sorno ngana daga nunkin wari ga mogonka liga mogo be gani anga nari ga kem mogori hanka yimentar ni waran kitekeri aw katan torono ala ngari na kundo hango yimi wali kido anga na humdo kamal sare ngari mi o bi dakni irda kenya ngajana karagasa ko wala kan torono be ngari na kundo ya anna segendi anna yankandi anna balliadi ni ne ngadi sa mo nyawono ke su kon dengo ko sawra alla khanda torna mo be sediga be wono kam sa ngara khandi wadi su ara kambe ganteni be za kamba di sa mo gon sire الموضوع كم بدي سي موسى أري كم بندي سا كل سابورا إلى كن تيمي بيجو بكرة باتي أنا لون الله جادعني كبرنا مالك نونغجي يعني تيمي سربي فوزون دام باتي تاندا بوندي كبرنا بيتو تامي سومانا كايانا ساقي مغني تاموندا كهو تنجيكي تنغاتي فتم ميقات ربه 40 ليلة ودي تنجيك سون مي وقت بيغو الله مغانا دي كين غاندانيا إيواكيني تنغاتي كوتاني بوكيو قومي آدم يتيغي أو الله مغانا تنغاتي كوتاني غواكيني غاتي تنجيك سون مي كين غانا سومي تامو وكفاي مغوبي أنجي ميوانيا نام آدم يتغي أورنيا خليفتنا في الأرض الله را ورا كموندي في الجنة أقولني مغوي غني كم مغوي أنا واركن سبحان الله ما تناغتي كوتاني أغاري كم بيد دساترو تي تامو كاي كبيرة أتيم تناغتي كتاب ممكن موسى أنا تناغتي كوتا ياسوم ما أتي ورو على كم كويري ناني سومي غنينا كينيا دي نعم باسكو موسى أنيا توكيني ميا وروندو كيه حرمة الوصال نورندو كين سوم أحرم ناو على غير الأنبياء أنا بنيمون كما أيوة هونتاي لا أكتون كما أنتجم الله سلم أني وصالني أنا ورندو كين توكين مي أتي دعاني كما أنجي سيركين عليه وإني عبيت عند ربي يطعمني ويسقين سبحان الله أتيجي قوين الله مقام قوي الله ويجاندين أوي من ديني كمان ينكسر ده ملانغ نسومو كتي نسومو كتو أما أنا ورندو كينتو كمي أنتجي مسيرنا يمي أنا بنيوم أورا كوندا أي مقابي كوندا كينتا كومنتنا ده kenya sawun ara wuron ko ni ona tunanti kiyimba ne mai sume kaya bismillah وقال موسى تي لأخيه أخين دعني هارون أجيك وقتي كتجدينا أو الله جند اللي ما عندعني أنكن نينك خليفة ني سوغادنا أو في قومي سرني وأصله أن لها لنصرني ولا تتبع جالسين ما بنون دانون كلهم بتودي ما إن بنون دب كلبي وكوني ما جمادي دي بتودي ما دعوني دي موسى على جمان كاره هارون ديكا أيانكي نيران سرولون دي أيوة أسو منتيني أديكا تورسينا كن نقص الله سبحانه وتعالى ada anna kam di aywa e gidem bango bangi kilon tamido hillo ara ken suka mande entouré no shaytanin qata bakado giden tile kunna gati sut kilon tamido hillo ludi
ko gani hoy ago seren torono sama kay nyanto bogon yille na sullatondi aywa halim malikanu hilli be gawdo musa bate imaro da bate kennoko ara kamun bogada malikanu ngari isiginte kamundo munyenna na la arsi wari abangante ara musa tintondi tinto mogo be galli alla yimeda musa ro kengan qaba mago qalbin sahandi qanem muku wala hankama ara musa se halema o sayyidina jibril ken koni wono ka sehebe ga dangi musa do alla na jibril mamugo ken sehega lungo musa di ara dangame be kitai ara kanu ina alla yime wari ya ganya ken sabuda bismillah ولما birambe جاء موسى gari لميقاتنا nange muti o wakati koninte be ga o maga وكلمه ربه musa kamanda sahallema go قال ha alla sahallema go ko ben alla imana ken mo konto harafu he kanne he anta bakado bangi anta mu kuti tarobane bismillah kebrin kinga nya wakati kibani kingara musa gara ke lungentu musa ti ربي yang kama أرني kebrin ngengarindi أنظر nampaindi إليك awakatanga قال angara hijabu bugin taronga mo be nan kanne mugo abugin yaren kana ke mo di alla nangari alla ti musa dangani lantaran alla dinge walli ولكن amma tin tawalli di amma ti lan ura ay lantaran alla tingalli ke wureni yamkinu ru'yatu allah subhanahu wa ta'ala alla walli ngo magafagini la gara kuma surunga walli bismillah ولكن alla ta danka انظر an wahaynini إلى الجبل kata gidenga فإن استقر gidebe kinga sembentan kinga kin pay kundude kin anda kata sabatini فكانه idingiranga فسوف wajibi تراني angin kin walli فلما musa da giren pay kin be gan sabatinta agan sembenta agan kawanta mira kebe تجلى ربه musa kamangara inoron bangandi للجبل doron lagaren guda bane me hadisi ni wani ke hakimu wa sahandini iktabe sahandindi ti alla da innoro doron guda doron lagaren guda bane me noro arakinya bangandi lili jabali giden dangane جعله ken noro kusagara gidenya دكا koso hoya naro nguni nyorndi gidi Wa hore kharra dare Mu- gile wa kharra Musa musa yimqinu سائقا akati فلما ati birambe أفاق musa ga bugu dusida قال musa te subhanaka sinnahu andangani تبت nge إليك musa tubi katanga yani ngara antirinde be nyana dinga mundan na ngari na to aminya marikenga nda golli burinya nda jukumbono de allah nda jukumbono di man sabura batanum posre ken allah ko motinton po burenga o ken babu yakama batana qorum ma himbe sirengani allah ko motinta qorum ma ken sirehe o ken babu yakama bismillah wa ana ngi musa awwal mu'minina ngi jamane kiri yerenki ke mu'mina hana hana wa kinni ninki قال hoy ngono ta hoy ngono hanya gina kangani duma khazi wali Allah la muslim Musa alayhi salam agara bitu haka be so tanji ke kota anya zulqada ya o ni kebera nagan qaso ara kin suwa su tanji ke
nga tammu be ga ka hay keni na utu banan kota hana kata banan kota na timmandi tan nagati قال وهب محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق دي خازن هو خازن ها خازن محمد بن إسحاق دي لما سأل موسى عليه الصلاة والسلام ربه بلا كبي الله موسى عليه الصلاة والسلام غري كمان ياغا إيوا مندنا الله سيجي إنا هاي أرسل الله الدباب والرياح الله سبحانه وتعالى قنقم بتندو حنكون غراريني والصواعق والرعد والبرق والظلمة عرو جدي يندو كم يندو بيتندو كامبينا حتى أهاتت بالجبل ما إذا ورني كن نقو غورن كتي كن جدي بعني الذي عليها موسى عليه السلام أقو جدي بيكما 4 فراسخ من كل كبرنا جدي بعني أسوفر سكنون نغاتي يعني تملكلون هلو فرس غباني نكلون سكياي تقريبا بسم الله تعالى أهل السماوات الله سبحانه وتعالى على كم مدن كونوا يا مري أن يعترضوا على موسى عليه الصلاة والسلام ننتي إندان جدو موسى بانجي إندوم بدومبي فمرت به ملائكة السماء الدنيا كم فتحنا ملكانون بايغا دانجي كثيران البقر إنيا يغيم ودقوي نانغومبو تنبغ أفواه إيرا كمو حقا ننفونتين دي سبحان الله سنه الله دا أصوات عظيمة يواقون نتي قنقوري قنقوري بنتي أو قومي جدي قنقوري مغمي فقال موسى دي ربي كما إني كنت أن هذا غنيا نجي قوني أول هيمايكي ثم أمر الله نجي تاني ميا كم بل الله سبحانه وتعالى على كم بتهلا نم ملك نورا إن دوبي موسى كما إن يقومي أيوة يدوبي فهبطوا عليك أمثال الأسود إن يقوم جارينتم مغمي بانقاني مو إمغاتي سبحان الله يكون نعا أدو الله سنندعا ففزع العبد الضعيف موسى الله كم الله هنتكي أقصى كانوا مما رأى وسمع أجر همبي وري كي أدا أجر همبي مغو وخشعرت كل شعرة أحد أي تسوغوا ينقلنا هتنا أسوسرالي أسنيوكي لقد ندمت على مسألتي موسى تي الله نغتي نامباي كندو نمسا فهل ينجيني كبرنا باي مغو بيدي لو كسين قمو كسي مغو وينغا فقال له خير ملكا نسبو سند موسى دا اري كانغي موسى ان صبرنا دي ان كمتا من الله وري فقليل من انغرا هيمبي وري كني اما هو ورهنا ثم امر الله ملائكه كم بل الله تكم بدا سكن ملكا نقلي اللي دوم بموسى واعترضوا عليه يريدو كويي فهبطوا عليه idombi musa yi ko jambanu mogomme kem man kan nan koronta hananga ikra temu haka nan gangundi allah senunden do subhanallah konne afwa mutamma bitasbih wa taghdis lahum najabun kalajab ban kan wida an wotini kuren jaman koren kanne mogomme alwanuhum ka kampata sikandim malikanu i haten kulorun ko mi yimbe kuma mogomme musa kanu akanu yankoto wa aysa min alhayat ay megi garan kuti برينا قدي ملك سورين تادغني إمران رمي موسى أمبي سكان سجران عادي أنه وري حرسا الله أنت صبرني كن كم ده كم بيجو حل كن يوم كتو كم بدن نعتني ملك نو الله لكون يامري خندان جدو موسى بعني يحاتين نونين وقومي يخدم بي لا يشبهها شيء من الذين مروا هم بينو قدانجي كندو هو kundo ku kabanja mo sunturo mena inta bana mo suri alwanhum kalahab an-nar basana aywa yo komi yimbe kuma awa ihaten kuloru wasairu khalqin awa tagayum kuten mo komi maramalle kulle subhanallah allah o taynun ka pame hate bane ni yimbe ndo ji
iqannina nguruginta بالتسبيح tiswan lan konne ngadina kutukuya يقاربهم من الأصوات الذين مروا قبلهم himbenu ga dangi iro ku kannen tabana mogosuri فاستكت الركبتان musa kannen maga akhurungunda me sampa قلبه asondo menyi me saralle ko ka huwiyenga فقال له خير malikan kresen da dangani iho sire imrana remme اصبر لما سألت angara kebe nyaga amata nga mo na Allah boriwa an wo sabari na de angara himbe wa wari keni honne ay hondi himbe anga bakingari na السماء الخامسة Allah tikam pata karaganim malikanun khalli indombi Musa yi kebirenga idombi فهبطوا عليه لهم 7 ألوان awang malikabane couleur nu nyeri way فلم يستطع موسى Musa makata iya genya na kumpai mo osri basami mi wari ami mi kanne mugu an no goni mam ka kanne nga keta ko ka husononga wuyenga bo malika sirenta dangani imrana remme awa sigiranga de an worni ho wari Allah ta sabarni me ثم أمر الله ملائكة السماء السادسة kam bada tumundim malika Allah ra kunya mari iqalli Musa yi فاعترضوا عليه ihaigari وفي يد كل واحد منهم malika sukitendi hoygo wa maga yimbe yugo wa maga aw komi tamaro tinga gilli mogome ke bane su kallen qurayen yimo kiyan kalebunu ولباسهم irame be ga bi ya ko yimbe kuma إذا سبحوا وقدسوا igandati sinnagu Allah da Allah ya kallanguntenni جاوبهم من كان قبلهم من الملائكة kebre malika nu suka dangi hana hillandi sikandi nagatandi karagandi kunsubi jabini يقولون بشدة أصوات kunsu hentini na ko mogosiri wotini sinnagu Allah da kallanka kun kamanyeni an garintini anda kallabada في رأس كل ملك منهم 4 أرجل adukum malikanu benu hage fi ra'si في رأس كل ملك منهم 4 أوجه ko malikanu benu hage bane yagal yonkola yagal lakun nagati way فلما رآهم موسى عليه الصلاة bila kebe والسلام Musa gari alayhi salatu wasalam رفع صوته يسبح معهم ay meri kannen mutu awo zikri ngana kapiya suma langu ngana kapiya ويقول ربي أذكرني awotini nkama ma munginga de ولا تنس عبدك simma an kome ma munginga فلا أدري أنفلت مما أنا ngey فيه me ko ne hay mo be din tim porgoto mogoto أم إن خرجت أهترت ngana tingo bakka yere yalli yimbe nyime ligana matu وإن قمت مت ngana gri bakin tawo batani ngokalla فقال له كبير الملائكة malika korenta dangani adi kanange قد أوشكت يا ابن أمران ati ibrana remi keda awa himbe ga tinto أن يستد خوفك kenyeni kanuye awa an koto kenyon tinto keda وينخلع قلبك an sondo men nyime aw kolini bakangi nyime ya tinto kenye sa الذي سألت kebirenga amma tiyanga mun Allah ya wariwa kinda an sabar na de ثم أمر الله تعالى أن يهمل عرشه ملائكة السماء السابعة Allah ya marindi kampata nyerundi malikanuna ikel arsi mutu فلما بدا نور العرش la arsi noronga bange انسدع الجبل gide ke abore من عظمة الرب سبحانه na وتعالى sabunya kamanin awan kallan ka onda qore sinna ungada ورفعت الملائكة أصواتهم جميعا malikanu hana hillandi sikandi manyerundi asuri kannen mutu يقولون سبحان الملك القدوس رب ودني العزة أبدا لا يموت sinna ungo kamane be wani kaman korenga sinna ungo kamane be aganta kalla فارتج الجبل لشدة أصواتهم kebirenga gide nyime saralle ke kanne gawoyem da kotoyem maga واندكت كل شجرة yete suga wono giden kose yiten su kose وخر العبد الضعيف موسى alla komollahu dege ay mekkenu على وجهه iya gallaken kamma ليس akiti معه روحه basa keta abu dudi فأرسل الله تعالى برحمته alla الروح imam pinne na nyunki ladi kempalle abu dudi
وقلب عليه الحجر الذي كان agani taxunu gide be kama ken gide yalla gir kupena ken kama nan diga siga yimendi na loi de gidi kutu na ga magani mo nyonke لا يعترق موسى na عليه amari السلام awa mo nyonke amari bi وأقامت الروح عليه مثل الأم فلما أفاق موسى قام يسبح aga ويقول bugu du آمنت sera بك وصدقت kebirenga anya osman lan konne nyana awotini ayi du jiragini Allah ntongondi tanga nsaka ina nti jasere ntangi ngali dunadi ago brene ومن نظر إلى ملائكة sere ben da الإنس harange قلبه malika nu nyime wari asondo mengo kolini فما أعظمك ho qore na garan qorondi ho qore na garan malika nu أنت رب qorondi الأرباب anyani ja kamanun kamanga وملك anyani الملوك tunkanun والإله tunkanga العظيم ho sudan taqaba anyani kaman qorenga ولا يقوم لك شيء ho ntak awasikan awa angendangani رب تبت إليك tubi katanga Allah الحمد لله alhamdulillah la sharika lak وما أجلك tigande nganda kapallem mantanga ho qore na garan qorondi ho qore na garan kallamundi kitabe ngono at-taysir yimoto ni da honu hilla ku hadisu ni way malika nun yanka mo nun gono ado na diga mu wonu ko Musa da agara himbe nyaga sabura ko mi ken sirga he aywa kun kon mo nun ta mo sante kama kun wonu na kulliga anta gemme basa kulliga ye kunni mo gonu kun ta hawlanta ti ande mi munga ande mi mu daiman iya jukuntini ka Allah subhanahu wa ta'ala daiman yo Allah duway hadar dingiranga limiti ni wono se ngana dangi kendi khibarendi aw konni serunna mbu inatu ga hono wono hadis ni wono konni de gam wono konni de e wa kum parampare he ken ta kabanangu andi mi weda zawar on to du la ton to kun sukoni بسم الله قال يا موسى الله تعالى موسى إني ngi Allah taala ngirangi Musa sugandi sirin sukam andu ho gara meni kedi su برسالتي timpari na unga وبكلامي adin sahalle mago na ni nagam pontano nda kenyanda فخذنا yebre nga Musa anna holliga igara kinkinanga وكن wasunta ko biga kinanga kedi to tikenga annanya illi ku fandanu nga kin nema khore
bismillah وكتبنا له allati oku sahandi musa dangani الواهي taurata wala hanundi aljanna yitenyani walma imrodu qallinyani aha honuti o kirunyeri honti tammu wala aqwali o imana saha nakine kimmanya kitabe ya hina bane sugiloye sugonu tamdo hillo honuti sugonu tammi wala kul hali wala han ku bane sukondo musa yimenyoro giloyni bismillah من كل شيء wala han ku awligini hohosu sireg wala hina dina ni kengadi موعظة wajundeya ado walangaleya كل شيء won suko hamantendangani فخذها musa anna wala han kuriga بقوة sembe qoteyade وأمر قومك anna anseru nyamari يأخذوا illigandi ti بأحسنها aho goron katintenga سأريكم wajibi ngorni koyinde nyagai الفاسقين fasiqen ku kanga fir'auna andi batanu misra ngorni non ko yagai wakati tana agana waji o gani misra be yire non yani yire ya a singo alla da agorni kento bismillah سأصرف الذين ngange alla wo yemun yillana ana yati baki ayanun taqasiyama ngawidu darano nyendi tunguntanai وإن يروا kundun daru ganda warindi alla lani enta kumanjesuya inda tongoni biha taide وإن يروا kunganda ngarindi سبيل الرشد aywa kanda enkilenga inda kanda enkileli gana sabila lokilleya وإن يروا kunganda ngarindi سبيل الغي samunta kunkilenga ina kenyari gana sabila lokillenga ذلك ken sabu بأنهم yakinyani ikunga kadabu igarangudu toko ayanunga adu inya imungundengo baka تغسيمه كبير كومي عنده سرني تغسيمه ملكته في الجميع تغسين نقوم بسودي أنا عنده دوميني أنا كتنا أنا كتاوانا هنا أنا ما كنيسو أنت نحن تهرباني أن يعين وسقي كم تمرادو أن يعين أنا سو هو يا الله لاني أنا توادي أنا باني نقوم توادي أنا واد من الكتاب نهار الكتاب توغ مندانو tuagu antan neude ke hay musa ya allah rahimi mangutun gora sisa istafaituka bi risalati wa bi kalami allah garkebi sugandi ti harina unwa na sugandi ti sallema unwa atana riga bi quwwa sembe tuagu mundun anta mundini ti bitarah والكسل أي موسيقى هنا أنت كموندا أروانشو أنت كموندا أي كي كوني موسى دا كلا مغا سرتنا يا كي كوني تواغونتا أنت كتني أنترني إلا للمجد المشتاق هم بي صوبين غني تواغو موندينغا أدانغو تواغو موندا كين كما ينكتا أن صوبين غني والاندا تواغوني هلوي إهلسو وحبيا كان أو كسبيا anda mundu ma alla ra kinanga aho won tanyana manga ni to unna landa wan so be yinka kebringa karinta to mundananda tampi ado sobe aro nyonkillu mun soriye aro wan chantambaki makugara meni to monande بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب الأولى سهر الليالي تروم العزة ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآلي فجد بالروح والدنيا خليلي كذا الأوطان كي تدرك سناه أنا التنبي حق بينيا أنك ينورج انتاهم فقنك تنادي anga tango wurginta umundunu an winan ya kunyede anke na kallanka umundu anna wurun kenke
sere ya lono sapejindi na kuba nan tunya di himbe go lolo mundu de kemale sapeji awrna laqendi awrna nunendi akka kacenni anni yen wori gene ngango do himbe lulu ngawre aywa kemo gani angati yage tulen kan de nyande angadi tamaro lemme tamaron sase nyande yani hollinge sunta kitene manga na tambiye ngari hina kini muhallinga ya zawni ta angani tasru to agun palle anganyon killo na rakenga nan du na rakenga nan pawankalla rakenga kibrenga an hokkitadi an karari nan kari anyon kindi kibrenga nan kari an du nan pin sudi kibrenga an hokkitadi ke koni Musa da anga koni muradunga odo Musa tanaye بسم الله والذين يمبينوا كذبوا كونغا غاران كودون توغو ايانوغا ادو لاغرا جمال لماغوغا كونغولين سو كومانتي ابراجام بونو هل يجزون angara honya dunari na yamma sagulla hara kotalli yenga awa na hantai anda qati soniu anda sadaqa nyaw ho inta kuntu kana ho osuya ma ganda hom barajinye iganya igo kengollini wattakhadha qawm Musa serum pa iga tigitinni Musa diga halle kata gundalle ma ko oti gilli iga dangi kan'anan kunga iti Musa kamane bori dabar hoda komi ku kalle mo Musa til an kunna ke akonni an kun samdeni de nga harsa janja jay matume Musa ri waju kitabe ngorni kini ke bire nga worna nya kundo wayna kuno Musa ga diga do kitabe mbate ke ngucen no gondi ara jaman qare ha Harun to gem palle inda gem hogure bedi magadugi anni kanda anni warakille jay mara khawara Musa di gali ramania irigari gandi min holigihum gilli suram maganunga irakin suram maga dabari nanya gumbo ya kangu benu ganyi maga iri logo fir'auna serum maga wasatare mutin dalla kamun nagati sine ago medi awa yagarum min yagaru iro himmin go metu kangen gabe ngo fir'auna serum maga ibda khara kangen logunga orni diga nyagai ida kangen gaben kita ke modi ida kum maganyatu yariga na qaja ba fir'auna sirum palaki ani ya khallinye awa ila qaja na ya gumbong wa gumbong nya kan anangu kuma bismillah lahu khawarun anya hatinga arochi aw qasana yimi an kana ni kangen yani ila royin bindi ijondi na qaja na nya gumbonga ijondi nanko nga samiri garahimbi rai sabura anyili na nya awa gumbonga hatero chedo kote aw kasana bismillah alam yaraw kebrenga yalli kunya kan taywa annahu gumbo ayille ko ni nambugu minal jama'i al hayawan abu hokante nga nyam warnte nga harsa iya ganta gumbo ke la yukallimu andi sahallema gonu wala yahdihim anta kamani kanda na kille wari kane kebina kenya na kamane khamo ittakhadhu nga harsa iranya kamane ngade kanu Musa serunya ridu tonya de hunga na yille mo kini kama koni nganda ayime baka koni anya kamane anta kenyi me baka kamane nta kille ko inanga aranda sehene agono kuma nan kasa ange ngo sehene ango hosretu ango hobretu antamba kade himbe ganta sere baka ma kenyan kamanga ay kasu ka manda woni rani bismillah walamma birambe suqita hinga kenu fi aydihim ikiten kama birakebe wara'aw ila ngari birambe nanti kunga qadallu dan kana ko ma isamu kinya Musa ri halle
awonati hinkinu akenin kiten kama yani arin kitrampiri adi kitrampiri nimsi musa de halani gara kento itubi bismillah qalu ititu gunni gillew kaman gamo hinna agama kafari o dangani oni nyana min al khasirin gilli kasarandunga mira kebe musa ga sage ila qaumihi kati serunga abutu ndembay awa sunu sabu dangani musa ti dangani ko nyambono agaringe halato awakendi de ngirangunto alla komuya katim laga worni agara hilla ka penyedi agara hobure nyim palle de alla na ke khiri khori nyankunda sisa anguma kem palle hara ho yamma hilla ka pe himbe ga bonda honsuya bismillah أعجلتم كنداني الله راكم موسى دا إنا قد فتنا قومك من بعدك موسى أو كن كنت طه صوران دي وران سرون جربي أم بالله كمين أجا ساجن اللي كتيا بيس ما خلفتموني من بعدي بسم الله أعجلتم يلي أنكم قرتي ياوا ربكم أوا جبرنا أوا كمان يامرينا وألقى الألواح ولا هنكوا مغا ولا هنورن تكو علي سري بوتو ينسا ودا وأخذ خساغو مناتي تباني كرادي أكو ساغاري غاندي برأس أخي نيونكولانغا أيونكولان نينتي لغاتي تاينغا سنغل لغاتي نوغينغا أخي هارون يجره أو كمنا أقيري كتدوية بوتو يسابورا أبوتو منيا أبوتو الله يادا قال أدغانتين دا جمان قري haruna yayi jamanga na bono maga wonyana hilla kapenga kembe gam bonda honsui kebri angara jamang kare himbe hina aywa ajra gen kenne kenya kama hina de to ara kenya dabari bismillah قال haruna sadangani ابن ya maremme إن القوم annatu sirunga استضعفوني mingi hay hoyde idingi hay lahunde yayi وكادوا nga sigidi bate itinto honne يقتلونني inin kalli honne فلا تشمت الأعداء kebrenga maga khonnu nyagale ni tillo gontakunga ولا تجعلني magin kahu مع القوم serunga kungara الظالمين gumbombatu amma ho sirenya keya ada krebu yabuna atim maremme nani wo mai wo habe amatim pawaremme lil istitaf mare magun koninde kinyana hinne illo na serndo menaga mangana tim pawaremme donc kingo koto illo na serndo menaga nya sawra asumba na wo mai wo habe mi ada kriti mare magun yani serum butu yunga manya wakati bane angabari hingo serno kek nyendengi kampanga ke kara asimandi na hakarandi mare miyenanga katam daga Kenya ayare mundu mugotna dina to amma Kenya kende ga ngabana ya kempalle anya ni sera gumi anna Kenya amma iga siri nin nyon kola nyin dendi senkel ga nin futu iminge hayhoy ngara sayengo honne inirnin kari angi ngandari kedi ningel logo kadi kebiranga kingo khonnu nyagalini ni makinya o magin kahu anga ngawana kinya serebe no himmenu gara gumbom batu anna kinya na kuni magin kahu kuma ara tungada bismillah قال musa kan tunde tungana kana ngari gara amma janda warin gara kinya la ara tungara tungoni tanyebe ari jaragin tu aratu agar himbe o kinya ni tungwa ken no qosu akana o sagere fa allah kusum masala no da himbe sabura wona to hingan ka wana nyamgobe kemelo nyana osro menaka agandanya anga wana nyamgo sirebe de ka ken ni gay nganta dungene anjaraginga kosre bismillah musa ti rabbi ya kama awfrili qafarin dangani ngara himbe nya akhinga sisa na nyima tirni sihma ururo menaka nda golli bunya allah ya himma wali akhi annan yahi akhi ke hana maka man sabuda an gana sireto nya an gana duwa nya dangani nanku kin sireni
كم ينسابي أو دعينا دا أو يحنا مغا أكتي مغا قنون سويندينغا أكا قصر دواو نيادا كبيرا قنون سوين مبغو إلونغ ما أو دواو نيادا نزام دعنا نسري حقيقة دعنا الله توانوا كوني يره حقيقة نيجوانا أني متوبي كتا الله غاندا حقيقة ساعة مغصوتو sere khallewanga misalnya antu bi kata allah an ngamunda na saga menta saga mogosutu awi maga nta kamangali nta nokutu nta seretu anna haqiqa sadaqa anna qafal gisimunde nyada me bira be gahana anga tubi kata allah anga an sunu men quranga munda na saga yang katungu tungu antimaga wa anta kaman nokukatu anta kanta liman nokutu kebiri anna kafar gesim ndi nyaada inde islami gadi ginde islami gahe anna awa gine isaga wani ni wani me hakirani anna duwa nyaada arna kanda kada islam agun arna islam agun nurul asunu medi kimo wala place indi bismillah وأدخلنا أتي موسى تين الله غنياغنا النورندي أم بنيني أنك الله أنيان هنا نسو هنا تينا إن الذين التي يمو بينو اتخذ العجل إيرا قنبل من تيجي كمانيا واجب ينغان قتي يمكن كتنا قلي كمانا عدو اللغن تاغو غارن تاغو عندي الدنيا كنت بينغني ونجد المفترين إري أمري أغتبون شرطي تنيري وجو سراني كبرنا أو خراميكري التي أو غارندوم براجي كذلك كمغيادين والذين يمو بينو إيغا كل غورينيا كم بالي إيغا توبين انساغي أو كل غورين بالي إيغا تمون دي الله باينهما يا رسول الله أنك منا توبك هل لغفور غفرانا انتيغتيغاني إننا انتيغتيغاني من بعدها أساغي تهيلو anda golli bure nya Allah ti kundunga kam balle an tobi golli bure ke halle an to ngondi ke bidenga an kama ya rasulullah tubu ke halle la ghafurun qafarana tigi tigani in kuna tay hinna nanyen yani ke mo ko ni junubun ta qorono tubunda Allah wo ya marne tubu nyi awa ko no on tubita akutengi ke ma on tubita akutengi ke ma on tubita oke siyaga awa konni ke sura di tahillume Allah subhanahu wa ta'ala ara komu kri kata tubni on tubita bismillah ولما سكت الغضب بوتينغا سبتي بكا موسى بوتينغا تاغو بكاي وقت كبي أخذ الألواح يا أدا ولا هنكوتو وفي نسختها هدى موسى صلى الله عليه وسلم أرو هارون وماي هارون قصيتي سينو سكيا هارون يا نورينغا كين سابورا أهين غالي جماندا دينا موسى yo Musa ni ayya donyi an qasayti sino sikiya ngam Musa Allah pim bangendi no gawo mayadi akani hinka maninga taga hon ni Allah farenga na bugono plus hilandi akendo Isa do Ibrahim yana futunumi donc awa andra Allah maka ya sawana Allah bilambe awa butu yake ka buga yake ta me abutu koda Allah Allah da kara oran serun jaraba am palle da gumbon bato abutun telle donc butu yi mengir da bate ma wa akanu ni haruna holo butu yi menga kara akhadha laliwa arab wala hanun liga fi nusqatiha hudan kindani arisiri kandai mu asahanden no gondi ورحمة أروهن وسهن نغني يوم من دعني كن يوم يرهبون إيجو كنا الله نعم
أما دي فكرة يعني في نسختها بس هو لهن منسوخ من قبل الله سبحانه وتعالى الله يميانا إداري تقوي بسم الله واختار موسى كبرنا موسى هايغرا سوغان دينيا قومه اسرunga 70 وتنيره سري أراكين سوغان دي لميقاتنا be suri taga yani Allah yana taga honun taga aw be su mogontu bira kebe ago Musa mogontu agara haqiqata fir'auna wati kebe ata daga ni qula lahu qawlan layyinan qara diga mogonte kada watu iki kanakti Musa da kundu iga makke duran ka hay agora diga mengo diga mogo bedi kina ko te su bondinda dai mubira kebe aga watu Allah fare mogontenni nan qaso as-sabarintenni ati Allah fare nda wa guluz barakatu ikama malayanga na to am mo kiri barakatu kahirun kama ado munafiqun kama awi ko musu mogonto ara besu yamari tim mo be gawo an qirindi mogon suronde amaga awren kinyi ala kul hal an min su kifaran su munyana pakatinga barakatu munyana wakatinga bismillah limiqatina ara tanati go sugandi iserundi aw himmeni go gombombatu ti alla ya marenga ti ndiga wakati ngemundi alla gara wakati be kini nantari lina ngemukenga illi gumbo batano luzuran kini موسى ريبو بسم الله فلما اعتبر جميع أخذتهم الرجفة أيوة إسرى الله يقوتين غريرغا قال موسى تي ربي يا أنكما لو شئت أنغنا قانون أني كتنا تسير حلقني كاتين غري بلا غبودي وإياي أدينغي يمي يالي أموكو حلقني بما تهونغا أو يمركين قولي أو أقلو ديوا كن استيطافونغا يعني مغوريغا توتنا جنوبونغا إن هي أو يقول أنك جاربي من هو سويا ما كان أنك جاربي نيني أو يمن سامبوني تان جاربي ينغا أنغركين سامو ينغانو أن يمن كاندا أنغركين كاندا ينغانو أنك نيني وكو هنك منينغا أن نقفر ودنغاني أنو هنا أنك الله يعني قفر أن نسوخ سرنا واكتب حسنة sallay qote ni riga ni kari
mani sabura honunti iro musa garo girendi tabule ngari gorunkatu isujudunte isumunte isenne ira musa awo sehne awi hatana awi yamarni ti alla yamariyenga tabule ngido musa naga ato kongom bitangido musa naga iti kebirenga musa lan numina laka hatta nara allah jahratan onta saqaytando alla ni sehne ma oy mena wari on diken sabura akhadahum arrajfa on di ayita sabunyeni himenu gara gumbombato nani musa mari allati aro tanyere serelli luzuran kini himenu gama gumbombato naam tanyere ke serema gumbombato mi allah gari kari ti na sabunya iro gumbo batanu nyami medi ini gan siri bakai jamandia imbugidi ni tori dura kata musa blagari ganani ima kenya iwo golli buri nyangana to junubu nyangana to itoko me kama ken sabura allah ri riga tikini ala kulli hal dosinna ojukundi wona to himbi gan kabananya komenta sira konni min yime yaanga na allah wari kamal tasakai wa honu dangi allah ra hikin yatai kemo bani golli buri nyangana maga nyamile mawo kasa won o wa qarna gilo kitabi hanandi ti fasiq sirera maga tawo maga masalandi maga nyambi nyange maga nya harbani wala yajuzu mujalasatu fasiqin oge man sabura anda ganda tawo nan ka o kenwa komi anga dungeti aho brekeya be su ganda kuti fasiqinga kebrenga na tori bani anna hana fasiqinga kama hina awo kana kama labu dawon sage kata tunga aw sage ne kata jamanga kebrenga hogure be ga nyodon umena aw bakodi nga o ga nanya ko hoga manya akanta gemi allah himbe ga nya himbe ga gemi allah kini hoyde ama hobu o minya magunga ama hobu o kapalle magunga ama hobu o soyenan sangendo masalanga ko kuma nan dambu allah ko sende bo kebrenga kingo ko o ga dungeta ya on ko wana simi ko tay go dangi hora sirunyu go nun kitati ke mo gonda beya bismillah wa kutu hasanatan kene musa ti allah ya mu na magani wundi nin seru kutu de nindi to kono galunga danyo sukalli tora golli burenya kimbalenge ga ndadiga siza na dikke tanyere sere ngeri gari allah ya kinyi ya na sabunya ya kenya nin seru tude wotni gari ne ndi seru serunya sugandi ngari kari kebira kenga nda hokka pa golle ko to nga dare anda ne undinde bismillah waqtu hasanatan allati an musati allah dangani akuma allah nyaga himbenu illa gal qasaygedi anna hosre wajibindi o dangani ke dunadi anna ay walla garaga anna hosre wajibindi o dangani inna oko hudina o sage katangi allah اليهودي أريك كياي إنا هدنا إليك أو غنيم مغبور الله أورا ركورا أو ساق كتا كل بيجا واندونا ديني اليهودي هم منو ساق كتا الله أريك كياي تيجان دي تونياني مسلمون نغندي موسى كيني بسم الله Allah ta'ala ti Musa dangani di Allah yang ngangkatenga moy yemmen kitandini tay asha ngara kinya ngangkaten kanu bangi Allah hinenga aya nyurbanta on suko mantenga dunadi abbe suktana
فسأكتبها واجب ورنين أوام بنين واجب لاغرا يمون دغني كوبينغو كان الله يغو جكان غني ما واجب يمون غدغني لاغرا كن يمو يؤمنون كوني توندانو يا اواتي او ايانوا الذين كن يمون يغو فارم بتا كينغني النبي نيمنا كينغني ساغي دونغيا هكذا كي هاي موسى عليه السلام أويل لغر قاسينا الله سبحانه وتعالى جمعنا غني أن ينبئ إسرهم مغا أما غيرك تقول لي برينا غنم خلينا أغر هم بيوم منو إي مدا أما كين يمسو كتا الله سبحانه وتعالى أهاي غيرت الله فارن كبارنا ناكارا أنغرا مغوبي كوننا حسر واجب إنداغا دغني دنادي أرو الله خردي أو ساقي كتنغاتي نعم ngi yagan kate ngana timo akinyana kome be ngakinyana mpinne ngo ni dunadi ke mo besul logono batana kutana kahiri islam kentana ngalla gara golle sirnyanganu aw kunda aw mumina nunda admaru lagara kallina kinni konu ya himminu ngawdo annabi nyimbe mbate kebe gawo magan kutene ti qarambala kuma كني كوي الله فاري صلى الله عليه وسلم كني ما قطني أنا من دو منها بالأمية أما غرا سارا مغبي سرما باي سها كتني أما حرف غرا سرما ومع ذلك أنا سر كتون دا قرامبالي كني كاينين اللغون تاعنا من الله فاري دا قرامبالي كني تيغاني karambali be gara kamundu nguen nogom paga tuaguma karambali be gara duna bugu biteni na duna bugu samendi karambali be gara karanganun kitelliga na karangen nyime koyiya na tuagun koyiya kebira karambala kunni jamunyi adu tigane Allah faran pakende ambe ga kara an tuagun ganta Allah faran killen kamana harbane sornanda an karambali angana tokido Allah faran bate anna karanganun piri Allah faran yam ma ko tonte ngoti kinga karambala woni mu'jiza ne Allah faran pakende amma sir kutum pakende awa kempe lo gonta ko nyini amma an ko tonte ngoti ke yayi